Ti Masakbayan. Umay kan pari James, hinta payag merienda. Nakapaspas nagkamanan kadagiti tartaray maanam a radyo kas kada TV. Anda ngamin mga ayab kanyak nga agaway ring pare Alan. Isa masapol ang malpas ko na gito Tapno saan ako nga ag-overtime inton pikat. Ay na pare, nagagat ka launay. Maparigat ti bagim, ano idardaras mo amin na trabaho? Nasken ngamin na makasapol ak iti pagmatrikula na giti anak mi pare. Ken saan la areta? Adupay ngamin na giti babayadan mi. Unay mata. Kalat manan ngagsakit ti ulok. Oo. Agluluaman ng dagtamatan pare. Anyati ko na ti doktor, hindi nagpakita ka. Kinapudno na. Saan pa yan ang pare? Anya? Ay na pare, ingkag pakitan iti doktor, tapno masigod no anyaman dayta. Makitan to pare. Awan pa ngamin kwarta mausar. Pare ti panagpadoktor ko. Ay na pare, di mo yaling-aling dayta abanag. Agpakuyog ka kini bakit mo. Tamapan ka, agpa-check up. Kasano da ito yan lakay? Di kagsangit bakit? Dakkel ti kasi ti Apo. Kasano nagtultuloy ako mapsut ti panagkita mo? Kasano kami laangan kadagiti anak ta? Kas nakunakon, agtalik ta iti Apo. Ipadas ta iti imbalakat ni Doktor na Ramírez. Sapay ko mga rod. Tasan ako marit ti sakit dagiti matam. Sapay ako mataging bagtumatlaang. Tapno makapagtrabaho ka matlaang iti kumpanyayo. Kumusta ti panagpakitam iti doktor anak ko? Anya nga iti kunana. Ininot mat na nakamapsot ti panagkitak nanang. Kat siguro iti doktor. Gapo kano dahi tayo ti panakapwerpwersa lagi ti matak. Gapo iti trabaho kas electrician. Anya? Kat anya nga rod nga iti kunana nga aramid amanak ko. Kung ti doktor, nagbakasyonak pa lang iti trabaho. Ken andarag iti vitamina nga inisita na. May sukanot ti tumarag. Ala, agtungpal ka iti imbaga ti doktor anak. Barang saanan nga agtultuloy ti panagkudrap ti panagkitam. Una na. Kat agyamanak ka na iti pamagbagayo. Dayta tinaala na itinakaro a kinagagat na nanang. Kasanomat ngamin. Dandani di na kaya ti agina na. Iso dayta. Nakaala ni ti sakit na. Napasman Ay na anak ko, di ka kumamatag sa uwa iti kasta. Patib karam ka di ti pakinakam ti asawa. Ita akasapulan na ka anak ko. Pasensya kayong nanang. Mariribu ka nak ngamin. Gapo ka dagiti mapaspasamak ita ka ni James nga asawa. Kas nakun-akon, anding ayam ti asawam. Gapo ta kasapulan na ka ita. Kasapulan na ti pamatagyo a pamilya na. Wan nanang, namnamaan nyo dayta. Napatag kada kami ni James. Tatang, anya ka di ti sapsapulan nyo. Itay kayo pa'y laeng nga agar-arikap di talamisaan. Kitkitaak nga ro tayo notebook ang nakalistaan na itinagurder itinanumanak ko. Awan samot tam dito Sapay umay dagasan ni Mang Paolo dahil dyan inton madamdama. Alla ni tatang, day taman no. At di tasangwanan nyo. Apay, di yo ka din makita? Anya? Iso aya dito Impag-arap ko lakit tin na nabati ang notebook dito Iso day tatang. Basahan nyo ngamin tinakasurat Ay na, JR. Kas kalagdadamo. Mabulbulsakan day ta amam. Iso adinan makita day ta notebook. Ha? Sige, JR. Inkagrubatan. Ang mga numaladaw kay ti papanamo ijiskulaan. Wan tatang. Namusan kumamot akasta ti panagsasawam kini tatang nanang. Nakakasilang haruden. Lumkasta pa'y lang ti panagsauyo. Alakit din anak ko. Mapangkan. Okay lang kanyak na dyan. Di mo pagparikutan na taabanag. Ay na, saan kan nga agbagkat, James Baraw? Da ka may latan ditaw Sana balay, kabalan mi Mike.
Ang mga no nakarkaro ako mudrap ti panagkitam. Numapwersa ka. Bintag bagkat. Mang Paolo, Ay naday ta ka manin. Nakalidliday ka manin. Abay aya. Tayo bagkat tayo dagiti danuman. lima mi isang ti panakilangan ti asawa kanyak. Di na siguro maawatan ti sitwasyon ko. Nay. Apay. Pagkunamat itiday ta. Basta, Mang Paolo. Mariknak analami isang ti panakilangan kanyak ni Melody nga asawa. Mala. Di mo paila panunutan day tabanag. Agpaimbag kakit de. Amangan wag parikot lang ti asawam. Gaputaawan ng trabaho. Kat da ito ilangan water refilling station ti pamastakan yaw. Saan na nakas ide? Anak kail agatad ti maigaman na. Tsaka mo, Mang Paolo. Talaga masaksak tanak. Gapo ka na gito'y mapaspasamak. Bilibak matkan ka Melody friend. At dalat ta kwartam. Mauri awanin trabaho nila kay mo. Pagkunaamot iti dayta. Wala, gaputa at dalat ta pangilibrem kanyak diti restaurant. Kas ita, inawis nakmanin nga umay mangan. Kinapudno na nemya, dakkel ti parikot ko. Diyak kayaton ti agrigat pa eh. Anya, apay ko mga grigat ka ngay. Idin to taadamot lat ta negosyo yo, nga uri awan trabaho nila kay mo. Panagkunakit umdasan day apagbiagyo. Saan nga agnanayon anapig sa tinegosyo, friend? Kasano no kumapsot, kat malugi. Ay na friend, kasano ko maamalugi. Kada kayo mo ilaang ti adda kasya ang negosyo na iti lugar yo. Iso nga rod akanayon nga ado ti order kada kayo. Saan ka di? Basta, mabuti nga kiti mabalin ang mapasama. Iso ang nakaikagdeng akon. Ay nga ti kayat masawan. Panawam ka din ni James nga asawam. Gapo iti kasya akasasaad na. Saan mo pwede kasta? Ngam kayat ko lang ang makasigurado asaan to nga agrigat agiti anak mi. Iso ang mapanak agtrabaho di syudad. Anya, Kat, nagsarita kayo ka din kini James may papan iti day tabanag. Saan pa'y? Agpakada aktulatan kan kwa na intun siguradon nga damastra kak. Awan tumatan ti maramidan na. Gaputa siyak itan ti mapaturay. Anya? Melody, balasang ka oh. Adto ti koleksyon itangal daw. Pasensya ka na. Naperdi nga mintay may sama siya in. Iso baset tinadeliveran may. Hangam sa nabalay. Natarimaan matkit dain. Balasang ka oh. Inusar mi ti dadumaan na pastrakan itangal daw. Isumat nga minti ko na ni James. Kasta ka di Mang Paulo. O sige nga rod. Awan mo't lati maramidap. Gaputa desisyonan na mo't latan dagita abanag. Pasensya kang bakit? Masapol ngamin a desisyon adago si tay. Tapno saan na maladaw unay lagi ti orders. Alawanan, kaslaawanan ti imbagak. Sige, inako ni Giseled. Nakaluto akon. Mangan kayong tulatan kadagiti anak ta. Kaya't kunti aginana. Nabanugak anak kilabada anagmalmalam. Agyaman ak parehalan. May kaadagos, itay inawagan ka. Kasano? Tanagak iti ibagam nga daka dito bar. Anya ti aramidem dito eh. Idin to tamaluman. Anya ka tirumbang aramidat pare. Kasi na akon mapagsusurot na itar aramidat. Dapat ang mariribo ka na. Di ka mawatan pare. Anya ka diti kayat mo asawan. Adda ka di parikot. Madamdaman to na pagsaritan talay tapan. Paginom takit di. Tapno makalipatak ito oray ang pagbiit lahi. Anya? Good evening. Yunis ang ako. Ha? Nabarbartag ka matan, tatang. Apay ngay anagbartag ka. Sige, sumrak kayon. Agyaman na kanak ko. Nagmayat gayam ti kastoy. Uregas ka sa no, malipatak ti parikot ko. Saan na rin ba nga nagbartag ka, tatang? Amangan no kaungat na kantumanan ni nanang no makita na ka. Okay lang, anak ko. Nairwamak mo tan.
Pasensyakan, yun anak ko, ha? Sige, inako ni tisilid mi kaninanang mo. Mangan kayo kumapay tatang. Okay, aklang anak ko. No, sige. Inturbigatan ng mga anak. Mapana ko maturog. Lay, si ka magayam day ta naka-flashlight ang masabat ko, Alan Baraw. Apay, sa dino tinagkapwam. Kwa. Naggapuak iti resto bar. Kadwak ni James sa gayem ko, nana. Anya, ni James nga anak ko. Pasensya kayo, nana. Nag-inom kami. Naimbag nga rod. Naloko'y kumatla nga agawitin. Anya, ang apay. Adda ka di parikot ti anak ko. No ti kasasaad na ita. Adda mo ti pamilya na amang dingay kunkwana. Nang runa ni Melody nga asawa na. Diyak masungbatan day tanana. Basta, nakitak analitay unay ti gayem ko. Anya, ay sige nga rod barok tamapanak ije balayda. Kayat ko ang makasarita ti anak ko. Awan ni nanang, lola. Rimwar mo't itay. Kahit ayan nga ruden ni tatang mo, Yunis Apaw. Nakaturog ka din. Well, lola. Nakaturog. Apaman ang nakasangpet dito balay. Saan pa'y nga rudan anang rabi Di mi ammo. Nunangan itinaginuman daw no saan. Ay, unay mutan. Sa dino ngamin ay tinapanan ni Melody. Jack ammo, lola. Bayan nyo. Padasak manan nga awagan iti cellphone na. Sige, Apok. Awagam ti inam taagawidan. Saan arumbang agpakpakarabi ije ruar. E dento tawan kadwayo dito ibalayaw. Well, lola. Sige, in kayo kitaan ni tatang. Insimpami matkit din ka ni Manong JR ije kamada. Saan amatinag? Gaputan na irutan ti turog na. Kasta, Apok. Diyo baybay ti amayo. Well, lola. Talaga adi mi baybayan ni tatang. Ipatpatag mi ngagkapsat. Nga uray kasjay ti kasasaad na. Ay katuwa na, Apok. Katagyaman ako unay no kasta ti panirigan nyo. Malangarod. Agawi dakpay. Awagan daklaang no dakasapulan nyo. Well, lola. Katagyaman kami unay kada kayo. Nasayata sinmangpet kayo, nanang. Nabartak ni tatang ang nagawid. Makapasuron. Awan lang harudan mararamidan na. Agbartak pa'y laang. Di kay kumagungat, nanang. Ang mga nuad damot na dagsa na parikot ni tatang, iso ang nagbartak. Demon ikalintaganday tamam. Awan kit di ti panunot na Bagi na lang ti muna panunutan. Apay nga mawag ka, friend. Rabiin, saan ka kadi ang makaturog? Iso nga inawagan na? Mauuma ako, Nemya. Kaya't kung di pumanaw di ti balay. Diyakon ka ba lang ti makidan na ka ni James? Anya? Apay nga min. Anya ka di ti inaramid na di mo nagustuhan. Basta, mauuma ako ni ti kasto yung sitwasyon mi. Awan na arudan mararamidan na para kadagiti magastos iti balay. Bartag pa'y laang. Maawatam ko mati asawa, Melody. Narigat ti pagdaldalanan na ita. Iso asi ka kumakit di ti kang runaan na amang papigsa iti pakinakam na. Adtoy tatang. Mangan kayo. Kan inlutuan kayo. Tapno ada igupan nyo asabaw. Kan makaginawa terik nayo. Agyaman na kanak ko. Apay, kasta ti aramid ti pagulidanan nga ama, James? Melody, bakit? Pasensya ka lang man. Marigrigata na kami ni ti kastoy a sitwasyon ko. Inutan ako mapsot ti panagkita. Diyakon maawat ti kastoy a nagbanagak. Panagriknakat agmay may sakon. Adula, amin dagitang ibagbagam. Makauma ti kastoy a bihag. Marigata na kuna yan. Saan nga umdas ti maalala tayo iti water refilling? Iso ang nakapagdesisyon na kon. Inak manggad iti syudad, mayat ka man, wano saan. Pangasim ko, ma, Melody, bakit? Di na kami ko papanawan karagit ang nakta.
Kasano kami langan no madayo ka. Nangruna na kita agad-adal nga anak ta. Sino pa iti mga sikaso kadakwada? Diyak ko makayat nga aramidan ti Kastoy James. Nga masapol asya kon ti agsakripisyo para matlaan ka dagiti anak ta. Saan nga umdas ti mapaspastrak ti basit a negosyum no iso ti karkarit mo? Saan ba't nga iti kasta? Bakit? Huston! Oray anya pa'y ti ibagbagam, mapanak ijay syudad. Inak manggad. Apay, narigat ka di ang maawatan dayta? Gusto nanang, tatang, aking naawatan kayo kuman. Di kaya agapa, kababain ka dagiti makangag akaruba. Unmat ngamin, tatang, nanang, sumardang kayo kuman. Nagipulong gayam kada kayo ti apuyo, nana. Apay ka di aya anak ko. Anya tinagapaan nyo. Agsangsangit ni Yunis nga apo, nga imay ije balay me. Di da kay kanumaanawang agsinsin nung bat. Kasanumat ngamin, nanang. Di nakpalubusan ni James sa manggad. Kasano kami laangan? Anya, di mo't adda pang gadam. Apay ako na adi nakapalubusan di anak ko. Ije nga min syudad ti kayat na apapanan nanang. Namabalabalin, diyak ko mapalubusan. Anya, kano nagadayo ije syudad? Asino nga iti mga sikaso iti pamilya Melody balasang ko? Nanang, maawatan dak kumamat. Para matlang kadagiti anak mi, no apay nga aramidot ti kastoy. Sana pali. Asidagdamot kada kayo. Ala. Tapno sana na dumakkel pa ito eh. Palubusan ka na mapanagtrabaho iti syudad. No dahito ti kayat mo, Melody. Anya ti kunam, pari James. Mapanagtrabaho ijay syudad ni Melody. Wan pare alan. Pinalubusak latan nga oray agtokyad tiriknak. Ngam apay-apay lang nga masapol ang mapanijay. Tiyan mo kat napigsamot ti negosyo yo, saan ka di? Yan may sa, dakal mo ti birok na. Ngagpapa ay kas kahera iti may sa groceria ijay ili. Kurang ka no pare. Iso akayat natin mapanagtrabaho ijay. Kasta ka di. Mala, palubusam latang aruden pare. Nalabit, kurang ngagpaiso ti mapaspastrak ti negosyo yo para kada kayo. Wan pare. Palubusak latan tapno sana na dumakkel tiririmi adwa. Nakakaasim ata may ramaraman ng iti duang anak me. Wan pare. May kangaruden. Itulod ka ni Jebalayo. Umay tanto manen agpag na dito yung parke inton maminsan. Pagyamanak pare Saan na ta nagbalit ti panakilangin mo kanyak nga oreno kastoyin ti kasasad ko. Agpagayam ta. Uray anyat mapaspasamak. Saan tong agbaliw day ta? Nanang, numabalin. Di ka lakuman pumumpanaw di ti balay. Diyak ko makayat nga umadayaw ka kada kami. Nangro nagat kastan ti kasasaad ni tatang. Pangaasim ko mamat Yunis, anak ko. Maawatan na ko ma. Masapol nga aramidak ti kastoy, tapno makapagtuloy kayo nga agadal. Saan nga umdas ti mapaspastrakan ti basit a negosyo tayo? Gapot ta dumakdakkel mo ti gastos yo. Ngam nanang, napigsamot ti water refilling station tayo Umdas mo't day dyan agpay kada tayo. Kan may sa, dan trabaho yu jay sentro. Di lang amin maawatan, JR. Ngam para matlaang kada kayo no apay nga aramidak ti kastoy. Isa ang maawatan dak ko ma. Palubusan dak ko man. Bayan nyo, apaman ang makaurnungak, agawi dak adagos. Ikarik day ta. Diyak la kaya't amabitin ti usarin nyo nga ang kabsat. Ala, palubusan yung ti inayo. Napatig kayo ken ko ano. Umadayo, tapno makaurnong iti pagadalyo. Oh, JR, di mo't kayat mo tinersing a kurso? Wan tatang, day tati arapap ko, sipud ubingak. Matungpal lang dayta, inton makaturpos ka. Iso asay sayatam ti agadal, ha? Tapno adagong ko na ninanang nyo ang nagsakripisyo para kada kayong agkapsat. Nagturid kan ngagpasyudad, Melody. Awan pa'y matgayam sigurado amastra kami jay. Apay, impasigurado ka din ni Belo ang maala ka iti kumpanya pagpapaayan na ijay? Saan mo't ket di, Nemya?
Nakuna namat adakkel tinamnamak. Gaputa kahera mo ti sigod at trabaho. Ay, oo na yan. Sige nga rod, friend. Agan-anad ka iti papanam. Agyaman ak, friend. O sige nga rod, inaklumuganan. Adan ti ba sa pagluganan? Sige, Melody. Diyos ti mang tarabay kan ka iti sa dinuman apakay sadsadam. At to'y tatang, mangan kayon. Nakaluto kaming kiniading ko. Kat da kayo ngay ngagkapsat. Saan kayo kadipay amangan? Mangan kami matan tatang. Agigiddan tayon nga agar mo, sar. Kumusta nga taitan ni nanang yo? Nasayaat mo't lang at ati kasasad na. Saan pa'y mo't ngamin nga imawawag sipod nagpasyudan? When ngagpay so tatang, dua alawasan, sipod nagpasyudad. Ngam di man lapulos nagparik na. Urayan tayo latan Nalabit ama kumikom laeng iti trabaho na. Iso adi na pa yan masangot ti umawag. Madanagan ak ngamin anak ko. Mamin anumat lat umawag ngayon kayat na. Bayan nyo tatang. Padasak tumanin nga awagan ni nanang. Barag makontak kon, kat maamuan tayo ti kasasaad na. When ngagpay so tatang, sige kit din. Mangan tayon. Sakbay ngagbaaw dagiti makan. O sige anak ko. Ken amangan numaladaw kayon ang mapaniti pagadalan. Kumusta nga tamatan ni Melody agayim ko? Ay, awagak man kiti. Ni, isumat tumawawag. Hello, kumusta kan, Melody? Hello, Nemya. Nasaya atak matlatta. Saan ka naawat iti nagaplayak? Isong agsapsapulak pa'y lang iti trabaho. Apay, di ka man la umawag iti balayo. Madanagan damatan kan ka. Mabainak namin. Umawag ak tulatan kadakwada, inton addan maipawit ko a kwarta. Ngamrumbang laang nga ipakaamom kadakwada. Noan niya tipod no akasasaad mo ita. Karbangan damat amaamuan, gaputa pamilyam ida. Di ka madanagan, Nemya. Awag ak tumutla ida. O sige nga roda, kastapay. Bye! Sige nga Rod, kastapay. Agan-anad ka dita, Melody. Bye. Ay, una yung tigayam ko. Sa bahalin samot tin tinasumok na iji syudad. Saan samot tin apanggadan ti sinapul na. Nasayaat mo't nanalagip mo't imawag ka na kami bakit? Kumusta kayo ditan? Pasensyakan. Mabainak namin nga umawag. Gaputawan pa'y nabiro kak idi at trabaho. Ngam ita, addan. Kan, ada impawit ko akwartayo. Nakanagan ka ni JR. Numarigatan ka. Agawid ka langan, bakit? Saan lakay? Kaya't katulungan, isong adaak dito'y. Katbay anak ko mga ramid iti dayta. Alangarod bakit? Agan-anad ka dita. Ngam numarigatan ka. Agawid ka diti lugar tayo. Manong JR, nangag mo ka diti imbaga itay timay sa amang mangan ijay kantin? Ti ka di may papan kininanang, ti bagbaga mading ko. Wen manong, pudno nga taday jay. Kasladyak mamati. Ipatpatag na tayo ni nanang. Nang runa ni tatang. Imposible mat amaaramid na ti kasjay. Di mo pa ilay bagbaga day ito abanag kinitatang Tamangan no ad nga gliday. Sige manong, kan maysa, saan tapay matla sigurado? Nupod-nuwan no saan ti may papan iti day ta abanag. Husto ka ading ko. Amangan no chismis laeng dagiti nagsiping ti dila na. Tinangag ta. Win nga rod Ala, sumraktan manong. Mangrugin ti sumaro na subjecta. Agkita tantulangan iton malam. Agkuyog tanto nga agawid Wen, manong. Oh, at tuyin ti koleksyon itang aldaw, James. Idulin maun, at madaramatan niyo kadagiti anak mo. Naikisay amin na yung dagiti sigod ang maikiskisay. 7,000 amin dayta. Agyaman mang Paolo. Dakkel ti kinita ti water refilling itang aldaw Apay, basit ka di ti kinita na kadagiti napalpalabas sa bulan? Tapay akas talauna ti dalag ti asawak.
Saan, James? Saan pa yabim mabait ti 5,000 tirimit mi kenkwana? Hangam, kurangan na lata. Mang Paolo, Bisping saram kumaa, James. Hangam, panagkunak. Talaga, asan ang makontinto ti asawam iti mapaspastrag ti negosyo yaw. bayan nyo latan. Sana bale, adan panggadan na ijay. Kat makaipatpatulod pa yan. Nalapit, kaya't naklangat ulungan. Nasaya at matngarod ano kasta. Ay, sapay la ko mga road. Taagtultuloy ti mayat agasat na nga agtrabaho ijay syudad. Wan nga rod, Mang Paolo. Idaw-dawat tayo. Asapay kumatakanayon anasalun at ti asawak. Nangruna kat adayo kada kami a pamilya na. Mangan ka kadin iti armusar, anak ko. Nalpasan anangan dagiti anak mo. Saan da kan ariniing tanaimas titurog mo itay. Nanang, Jackson, maklon ti kasti agasat ko. Ne, agsangit ka mo anak ko. Apay, adda ka dirikrik na adda ka din nasakit, anak ko. Talaga adya akong makakita, nanang. Awanan, sir-serbit. Di ka kumaagsaw iti kasta, anak. Adda kami dito ya pamilyam. Saan da ka abaybayan? Ipatpatagda ka. Siyak nga inam. Asikaswan ka nga aginggat ka ba alak. Pasensya kaila ko man, nanang. May kawak lang amin unay ti kastya ng panako. Panagrit na ket agmay may saak. Awan ka di timang mangagyo at chismis, may papan iti inayo ap. Nga, anya, Lola? Wan nga agpaiso, Lola. Anya ti kayat yung asawain? Diyak kumangamin kaya tapat dyan. Ngum umad-ado dagiti mangibagbaga, nga adda ka nun sa bali akadenden na ti inayo. Saan mo't siguro, Lola? Saan ang maaramid ni Nanang tikasta? Barang kastang agpaiso ading ko. Ngamjak la ibagbagakin ka. Nakitak ni Nanang itay ijay sentro. Anya? No nakita yo, apay asaan nga agawid dito'y balayo. Kayat ko payapan ken. Nupod no ti atap ko wano saan. Diyo pa'y ladakdakamaten ti may papan iti dayto iti amayo. Amangan no ad-addang agparikot, apo. Uwin, Lola. Panagnakan mi pa'y ka ni Manong JR. Nupod no matla ang tinaidanon ka na tayo. Sinurot ko itay ni Nanang. Kat adday gam na basit abag. Nagturong ijay balay daan tinemya. Anya? Hangam, apay asaan ada tayo tiim mo na nagpakitaan na? Apay, saan ang mailiw ka na tayo? Mala, amangan no may tumula dito'y apo. Urayan tayo laangan ti inayo. Barang umay na kayo kitaan. Matitikapi manak ko. Agkapi kapay kabayatan ti panaglutok iti pangaldawan tayo. Agyamanak, nanang. Ay, alagayam ti sidaan nga inluto yun, nanang. Tay paboritom a pinakbet asili. Agyamanak, nanang. Naragsakak. Gaputa, paboritok tinluto yo. Naragsakak kunam ngum nagliday mo tarupam. Apay, malaglagip mo ka di ti asawam. Wala na. Malagip na kami pa nga taasang pata na pamilya na. Saan nga ta mailiw karag iti duwangan, nakmi? Di ka nga minagpanunot iti negatibo, anak ko. Amangan numakumikumla ang ti asawam, iso asaan nga umawawag. Sa pala ko mga runtakas na nga agpaiso, nanang. Kas nakon, di ka agpanunot iti negatibo. Ikamang mo iti apo, dagiti amin, aparikot mo. Naimbag nga oras mo, friend. Umayak man. Ha?
Si kakadinday ta, Melody. Ay na, sobra ka. Umay ka. Ay na, maragsa ka na ka makakita manin kan ka, friend. Kasta man, friend. Kat agyaman na, tanadanon ka diti balayo ita. Ay na, rumwarak ko maitayin ka at gaputa day off ko ita. Ang ustumat asimangput ka. Kumusta kan? Naimbag man, tanalagip mo mutlaangan asang putan ti pamilyam. Kinapod mo na. Sa anak pa yan nagawid iti balay. Nagdiretso ak dito balayo. Gaputa da kayat ko nga iyuman kan ka. Anya? Ay sus, di ka maawatan, friend. Anya ka diti mapaspasamak kan ka. Ada na dagsa na parikot ko, friend. Kat kayat ko ayuman kan ka. Barang matulungan nak. Anya nga minday ta aparikot mo. Ala, ibagam kanya. Ibagam kuman, Melody. Di na kon pagpanunutan. Ibagam kanyak no anya manday ta aparikot mo. Nemya. Jaking gagara. Agsangit ka matan. Agore ka man. Anya ti di mo inggagara ako nam. Iti kada kaya syudad. Nariknap ti talina iti sidong ni Bernard. Di ka agsangit lata na basta. Ibagam no anya tinapasamak. Diya ka muno kasano nga ibagak dito iti pamilyak. Nangro na kadagtiyan na ko. Apay, nakirelasyon ka iti sabali? Nemya. Anya kumati kaya't asawan ti panagsangit mo akasta. Insukat mo ka din ni James iti dayjay a Bernard. Jaking gagara, friend. Iso nagawid ak. Takayat ko akasarita ni James. Makiwin na swasa kun kan ko na. Total, saan kami mo't nagkasar? Ano? Takas-taka din ti kalaka na dayta para kan ka? Kasanon dagiti anak yo. Amo ka maawatan dak tumatlaan. Kan may sa. Amo ka din akmatlangan maawat ni James. Gaputa agdadagsan ako. Anya? Apay akin lahat nga inawis nak dito restaurant, Nemya. Kada ka di okasyon? Awan, Alan. Ada ngamin napatig nga ibaga. Diyak ngamin amuno anya tirumbang agbalin a reaksyon ko iti daytoy an amwak. Oh, anya dayta ana mo? Amangan mat no chismis lang dayta. Jakati may ramraman. Saan a chismis? Gaputapod no. May papan ngamin daytoy kin ni Melody. Anya ti may papankin ko na. Kalkalpas mila nagsarita itay. Ang mga no nagawid itan ije balay na. No sinurot na ating balakad ko ken kwa na. Jak maawatan. Ada ka di parikot. Dakkel ti parikot na. Gaputa nagawid dito'y lugar tayo, amasikog. Ha? Sinikugan ka no ti sigod akayan ayat na nga dayjay syudad. Anya? Ay unay magkano kasta. Narigat lang arudan ti pagdaldalanan ni James ita. Kasjay pa iti naramid ni Melody. Imayak tad na kayat ko adamagan. Sige, agdamag ka barang amok ti sungbat na. Nasingad kayo ngagpagayam ka ni Melody saan ka di? Wan, James. No kasta nga ron. Amom ti mapaspasamak itakin ko na. Anya ti kayat mo asawan ang mapaspasamak kan kwa na. Pulos asaan ngay mauawag kada kami. Kat adda pa'y madamdamag ko adyak magustuhan. Diyak kayat yag sao, James. Nasaysaya at no ni Melody ti pagdamaga. Itad ko lang ti baro a cellphone number na. Nanang, di kayo matagtagari. Apay, adda madiari-krik na anyo. Awan, anak ko. Ngam ti asawam. Adda. Anya ti kayat ti asawen. Paliiwam anaimbag titigtignay ni Melody. Tano sa anak nga agriro. Agdadagsen ti asawam. Anya?
kasano ko pasamak na ita. Kat manumat abulan ti kaawan na dito lugar tayo. Dandanin makatawan. Iso nga rod ako nakapaliwam. Palutputam kit di. Nupudno ti atap ko, wano saan. Anya ka diti ko ng mga ibagam, James. Pangaasim ta ibagamon. Makaturturog akon. Sipod si mangpet ka nagapo di syudad. Sa balin titigtignay mo. Apay ang alamis kan kanyak. Awanan dahil di melody nga inayat ko itinapudno. Pangaasim, James. No kayat mo agtali na edak kada kayo. Di kalat na nagsasaw. Anya? Nalawag mo siguro timbagakan ka. Di ka an agsasaw no kayat mo nga agtali na edak pay kada kayo kadagiti anak ta. Kaya't kung ibagam kanyak ti kinapudno. Tangay pilitan nak. Sige. Ibagakon kan katipudno. Amok anak adlaw mo ni nanang. Wen, pudno. Agdadag sanak. Ngam saan asika ti ama ti inawag. Anya? Saan akon nga interesado no anyaman ti naidanon kan ka. Tinapatag na ibagakon ti kinapudno. Amo ka din akon maawat. Iso asumurot akon iti ama ti sikug ko. Saan, Melody? Pangasim. Agtalinad ka kumakada kami. Ikarik. Ibilang kunto apudpud nga anak ko dahil inawam. Basta di na kami kumapampanawan karagiti anak ta. Lading itat, James. Saan kan ngay ayatan? Kat ti ama ti sikug ko itan tipudno ngay ayatak. Kat di na kun malapdan asumurot kan kwa na. Di kagdanag. Kasaritak dagiti anak ta. Sakbay a pumanawa. Nanang, pangasim ko ma. Di na kami panawan. Apay, saan kami ka din napatag kada kayo? Pakawanan dak kumanak ko. Diyak yung gagara akas to ti pagbanagan ti amin. Ngampatsyon nyo man no saan. Ipatpatag kayo anak ko. Di na kami kumapampanawan, nanang. Di ka kadimasyan kada kami. Nang runa kinitatang. Nakakaasiga po itikas diya kasasad na. Pakawanan dak. Kas na ko na akon. Diyak yung gagara akas to ti pagbanagan ti pamilya tayo. Ngam da ito'y tinaglagi pa nyo. Ipatpatag kayo nga agkamsat. Dadakal kayo na. Amo kakabaalan yun nga iwanan ti bagiyo. Agtinulong kayo nga agkamsat. Agpinatag kayo. Ganda kayo lakuman ti mga iwan iti amayo. Talaga pinanawan na kayo ni Melody, James anak ko. Di mo lang naasyanan kada kayo. Kang runaan kadagiti duwang anak yaw. Anya launay ay tinagkurkuranga kiti asawak nanang. Apay ana ramit na kanyak ti kastoy. Awan ken kati pariko tanak ko. Aday ti asawam. Iso nga agamiris kamatan. Di mon ipilit ti bagim ken kuana. No talaga asaan na kanakayat. Ipaay mo latan ti atensyon mo kadagiti agad adal pailaeng anak mo. Laglagi pa asikalaengan tinamnamaan da. Wala na. Ikarigatak. Tulungan na kumamang aramid iti dayta. Namnamaam ti suportak anak ko. Kat di ka kumaumibibot iti apo. Kanayon kumaakid dawam ti panarabay na kada kayo. Gusto daytan, pari James. Doon tinainom mo nga ara. Tagkawa na yan. Bayan na kumalang pariyalan. Kahit kung ipapas ti sakit tinakam Melody. Itaang ka sa pulag ti panangandi ngay na kanyak. Apay pinanawan na ka. Nagsakit pare alan. Nasakit. Anyangin nga go, pare. Awanan ti maramidam. No talaga asaan na ka nakayat. Ipamay samlatan ti atensyon mo. Kadagiti anak mo. Pagatalam ida. Tapno na saya ato ti masakbayan da. Masaks anak pare. Nagsakit kasto yan ang banagan ti pamilya mi.
Kabala ng srangawan. Kasapulan nga awatin ti kinapod nyo, pare. Balin ka na tibker, para kadagiti anak mo. Naimbag nga oras mo, James. Kumusta kayon kadagiti anak mo? Anya tinamnamam nga sungpat ko kan kanimya. Pangaasim, di na kumamat guraan. Awan amok iti naramid ni Melody. Oray siya, nabiit ko pa'y anaamuan. Masakit kasto yung impalak am tigayem mo ka na kami. Napay saan kami pa nakasara. Pinanunot na kumamat ni Marik na iti anak mi. Gapo iti kinagulib na. Apay, di mo ka di maaklon ti sikog na no bilang? Maaklon ko? Ngam pinili na ti sumurutan iti nakasikog ken ko ana. Iso na sakit ti Marikrik na kita. Maasyanak unay kan ka, James. Nakalidliday ka unay. Ngam tapno makabawi, ah? Adda pangawisakan ka inton bikat. Kat sapay la kumata umanugot ka sumurot kanya. Nya. Sa dino? Basta, maamuam to inton mapantay jay. Sigurado ang mabaliwan ti panirigam iti biyag, numapan ka ijay. Anya. At ti kapem, tatang. Inyigan kayon dito sirok ti kayo apag tugtugawan nyo. Gaputaan mo akayat yu ti agkape. Ayaman na yun is anak ko. Apaya kaslan daliday ka. Ada ka ti parikot mo. Tatang, talaga kanya marakrakan ti pamilya tayo. Saan na kami ka din nga ipatpatid ni nanang? Anak, awan inaasaan amang ipatpatay iti anak na. Kidawak ka na kayo nga kapsan. Adiyo ko magurguraan ti inayo. Awatan nyo lang ti sitwasyon. Idawdawat tayo langan. Sabay lang kumata makaamiris tumot lang ni nanang nyo. Kat agsubli ka na tayo. Sapay la kumata kasta. Ngam, panagkunak. Saan na mapasamak ti kasta? Di ka kumagsaw iti kasta, anak ko. Di mo pukawan tinamnamam. Pasensya kayo la kuman, tatang. Masaksakit anak lang amin. Gapo ka nagiti ang mapaspasamak. Ang ikarikada kayo. Tunuyag ti arapaap ko. Isagot kunto kada kayo ti baligig. Agyaman na kiti kasta ka panunutam, anak ko. Payam, ikarigatak ti mang paadal kada kayo. Aginggat ka ba, alak? Tatang, nangagkot ti saritaan nyo itay kini Eunice. Di ka di may papanay ti inayo. Pasensya kayon, tatang. Ngam na sakit tinagam ko kininanang. Panagrik na kita. Kat saan na kami nga ipatpatag nga kapsat? Kasi tinaibaga kiti kapsat mo. Di mo kumagurguraan ni nanang mo. Uray kasi tinaramid na. Isumtulat tati inayo. Saan na mabaliwan na ita, anak? Amok na ita, tatang. Nasakit lang amin para kanya. Naglakakan ko na ti panang isukat na kada tayo. Barukan, anak ko. Amok asaan ko na mailimid kan kada iti pudno ang mapaspasamak. Kat ti makunak. Agtitinulong tayo latan. Kaya't ko ang makalpas kayo ti panagadalyo ka ni Eunice. Kat ure kasto tinagbanagan ti pamilya tayo. Ikarigatak ti mangisakad iti panagadalyo, anak ko. Uwan, tatang. Ikarikmat ka na kayo. Ikarigatak ti makalpas iti panagadal ko. Tapno matungpal ti arapaapyo para kanyak. Adda kalagayam dito sirok ti kayo dito arubayan, anak ko.
Itay kapaya sapsapulan. Apay ka din, nanang. Ada masapol yo. Ayaban ka kumangarod nga agmerienda. Nagluto ak ngamin iti paboritom a merienda. Madamdamag to na mga nanang. Sa anak pa yung matamabisin. Ay, nakalidlid ay kamanan anak ko. Apay, aging ga ka di ita kat di mo pala naiwak si tinaramid kan ka ni Melody. Nasakit nga minanang. Sa nabali ko man, saan ko nga inayat itinapod no? Nalakala ko maalipatag. Maawatak tirik naman ako. Ngam pangaasim, tadi ka kumamot agpulkuklat na nakasta. Mabaybay ang payen tabakim. Kastamot tinigosyom a pangalalaam iti pagbiagyo kadagiti anak mo. Dakmat ngamin maliklikan tagpanunot nanang. Maladingitan ako na Tikas diyan nagbanagan ti pamilya mi. Patib karam kumati pa kinakam mo, anak. At dantulat tamot na pintas a pagbanagan ti biagyo nga aga ama. Agyamanak nanang. Agyamanak, iti kanayon niyo pa ng patpatibkar itiriknak. Pagrabang akday takas inaman ako. Adak laang dito'y amang ipatpatagkan ka. Naimbagal daw mo, James. Anya ngay, nakasagana ka ka din iti kunak apang ipanakan ka? Lemya, sa dino ka diti papananta? Sigurado ka, ang mabaliwan ti kasasad ko, gapo iti bagbagam apapananta. Wen, James, maipasiguradok daytakan ka. Iso nga agrubat kan. No kayat mo, agpakuyog tapay akin ni Alan. Sana bale, awan trabaho da ita. Ore saanan, mabitla nga ro, tenak agpelas. Orayin na ko niti salas. Tsak na yung pagarop ni Mia. Dito'y kayam training center dagiti agmasmasahit imayanta. Kat na-endorse nak pa yan. Apay, di mo kayat? Di mo ka di kayat tagyan dito'y? Saan matakas ta? Nasdaawak lang. Nagadumot gayam dagiti kapadak iti kasasaan dito. Kat agyamanak iti panangyag mo kanyak dito yan. Awan anyaman na, James. Kat, anya nga iti planong ita. Agawid akpay. Isaganak dagiti amin na kasapulak. Ken kasaritak dagiti anak ko. Kayat ko mati makasursuro nga agmasahe. Tapno adda na yung tibus-busan dagiti anak ko. No bilang ta makatrabaho akton kas masahista. Sigurado kayo kadi iti dayta a desisyon nyo, tatang? Kabalan nyo kadi ti agmay-may sa ijay syudad? Wingag paiso, tatang. Amangan mat numarigatan kayo, numapan kayo ijay. Saan, anak ko? Para ka na kayo, no apay akayat ko ti mapanag-training agmasahe. Sana pale? Adamat ni Lola yo akan kadwayo diti balay, kabayatan nga awanak. Awan parikot iti dayta, anak ko. Jak baybayan dagiti apo ko. Gamhusto ti ko na ni J.A. Kabailam nga ta, ti agmay-may sa ijay syudad no bilang. Awan mga sikaso ijay kadagiti kasapulam. Didak pagdanagan nanan. Karaman ray tayo ti training mi. Isa masurok to dagiti rumbang nga ramidag. Nangruna ti mga sikaso kadagiti kasapulak. Ala, aganan at kangarod ijay anak ko. Di mo liwayan ti kumamang iti ako. Agyaman ako na nanang. Diyos ko, agyaman karagiti ado at tulong mo ka na kami. Naggraduaran na kita anak ko. Babayan karagiti parabor mo. Tatang, at iti meriendayo.
Inyigan kayon dito salas, tapno makapangan kayon. Makumikom kayo mat ngamin nga ag-review kadag iti lecture iti panagmasahe. Idinto tanalpas yung mat ti panag-training yo. Agyaman ang iti merienda anak ko. Amom, masapul lat ang agtultuloy ti panagsurok nga oren nalpasan ti training ko. Tapno jak malipatan. Wen matkit di tatang. Ngam saanan na masapul nga agtrabaho kayo. Agpada kami ni Manong JR nga ada natalgad apanggadan na. Bayan daklaeng anak ko. Napigsa akpay. So nga agtrabaho akpay. Sige, ada kada kayo day tatang. Basta diyo abuswan ti bagiyo Gapot ada kami mat amang tulong kada kayo. No anyaman ti kasapulan nyo. Wan yun is anak ko. Ni kagdanag. Di ka di mapansarong karan ti inayo iji syudad. Nabayagan na din na uding sa sarongkar da diti balay. Akadwa na nagiti kakabsatyo. Mapan kamin tulatan inton adawayami, tatang. Makumikom kami pa'y ngamin itakan ni Manong JR. Kan maysa, no talaga kayat na kami ang makita ni Nanang, di iso kumanti umay dito'y balay. Wan matkati Angam ulitek ti kanayon nga bagbagak kada kayong agkabsat, Yunis. Di yu gurguraan ti inayo. Gaputa inayon tulatan ni Melody. Aday ta pari Alan. Lalpasan ti panang masahit ken ka. Agyaman na ka, pari James. Ay na, nakaginawak manen gapoy ti panang masahim kanyak. Awanan yaman na pare. Basit lang na ita, may kumpara iti adu at tulong mo iti pamilya. Inaramid ko lang ti rumbeng, pare. Kato yung tibayad ko. Inton madamdaman ti panang itulod ko ken ka, mangal daw tapay dito'y balay. Gaputa nagluto ni Bakat iti espesyal amasida. Ay, doon na pare Alan. Jak atras ang tigrasya. Unayan, James, anak ko. Kasta unay manen nga isem mo. Kalpasan anay babam ti awag mo di ta cellphone mo. Adda ka di jak mo. Ay, da kayong ba't gayam di ta si Dagnanan. Kitaan nak mo't gayam. Naimbagman tanadlaw yu dayta, Lola. Amuyo ka di? Addan baro alab life ni Tatang. Anya, nadlaw mo gayam na ita anak ko. Apay, kagura na ka di no bilang taagayata ko ni ti sabali. Sanda kayo kagura, Tatang. Karbangan yu dayta. Ngam sapay la kuma. Tayam amuyon tumet kada kami tinobya yo. Tapno makita mi Tatang. Di ka madanagan anak ko. Awisek to diti balay ni Rowena tapno amuyo. Sige, Tatang. Urayan mi ti panangyam amuyo kada kami kini Ante Rowena. Kumusta kan, James? Mabalin ka di asarong karak dagiti anak. Sige, sobra ka. Apagiso, aday ta dagiti anak ta. Gaputawan serrep na ka dagiti trabaho na. Agyaman nak, James. Mabit lang, inakayaban dagiti ubing. Kasla, kaano lang idipinanaman kayo. Katsapay ko tamapakawan na. Gapo itikas dyan nga inaramid ko kan ka, James. Ita, agbababawi Gapo ta saan anasaya at tilinangan mi ka ni Bernard. Nagdakas matgayam ti ugali na. Melody, ibagakan ka. Naawat kontikas dyan nagbanagan ti relasyon ta. O sige, panawan ka pa dito salas. Tayo ibaga kada JR kan Yunis nga daka. Sige, urayag dagiti anak ta diti salas. Kailiw ko idan amakita kan maarako. At titi merienda, Nanang. Mangan kayo kabayatan ti panagsasarita tayo. Wen ngagpaiso, Nanang. Agyaman anak ko. Eunice, kumusta kan anak ko? Kailiw kayo ang kabsat. Pasensya kayo.
Gaputa italang nga nakasarong karak ka na kayo. Narigat nga minti ang dapat nagbiyan mi. Iiso nga. Apay ngagsangit kayo, nanang. Saan ka di anasaya at ti kasasadyo iti sidong tinangisukatan nyo kada kami? JR, anak ko. Manong, anya ka din. Amangan no agungat ni tatang. Numanggag na ti kasta nga ibagbagam. Pasensya kayo, nanang. Sana rumbang tikas dyan yung baga. Maawatak tirik naman ako. Kataklo na kamasol ko no apay ang nagsisina tayo. Sapay lang kumata mapakawandag. Nangrunakan ka, JR, anak ko. Pasensya kayo ni masiniga ka na kayo. Diyak ngamin kayat nga agpipin na sakit kayo. JR, kinasarita kan, may papanitida ito. Saan ka di? Sorry, tatang. Nailuyo sa klay ti emosyon ko. Pakawanindak, nanang. Nalagip ko lang amin tirigat mi. Idi pinanawan da kami. Pakawanan dakmat, nanang. Nupay kanayon nga ibaga ni tatang asaan ko mga agsaksakit tinakam mi kada kayo. Nga, makarig na kami matlatta iti kasta. Di kayak tanag. Dakkel lata ti respeto mi kada kayo. Ipatpatagda kayo lata. Gaputada kayo lata ti inami, nanang. Agyam anak ko. Dalpay ti abaga ni Melody apimman awan ako. Apay, di na maawatan dagiti anak yaw. Nasaktan la siguro ni Melody. Gapoy tinasaunag iti anak mi kan kuana. Angam ket di, nagkidaw mo't langin ti pamakawan ag itagkabsat iti inada. Ure kas di tinaramid kanyak ni Melody. Jakmat kayat nga agsakit tinakam da ken kuana, nanang. Inadalat ta, nga uray anya pa'y tinapasamak. Wad, anak ko. Katawan ba't siguro di makuna ni Melody? Gaputa di mo inya dayo dagiti anak yu kan na. Nga uray pinanawan na kayo idi tiyempo tirigat yaw. Gaputa kasta ti rumbang, nanang. Diyak namin kayat nga dasakit tinakam dagiti anak ko iti inada. Ala, imasahin akman manen, pare James. Tanay, nasakit ti bagbagik, kapo iti kado, dagiti trabaho. Ketuan na, pare Alan. Masaya at matanda ka. Tapno, anda customer ko. Ay, katuan na. Awan gayam. Kaano nga ngayam amom kada kami tinobyam. Madanon ko latta, pare. O, anak itin. Sumreg kan nita massage room, tapno masahin kan. Sige man langan, pare. Angam ne, di mo ibaybayag ati panangyam amom kada kami tinobyam. Di ka mananagan, pare. Mabiitan ti panangyam amok ka ni Rowena kada kayo. Naimbag man ta nakapasyar ka diti lugar mi, James. Kunak no di mo ipaypayso ti mang sarong karkanya. Kunak no itilatan cellphone ti pakangkangagak iti boses mo. Inkarit kan ka nga umayak diti lugar yo, Rowena. Sungada kita. Ket no mabalin, si kamot ti awisek nga umay iji Ilocos. Mabalin? Awan parikot iti dayta, James. Sumarong karak tumat ijay lugaryo. Agyaman ak, Rowena. Kaya't da kang kami na makita dagiti gagayem kan kakabagyak. Kan may sa, kaya't kaayam ammo ka dagiti anak ko. Ngam, kaya't dak kadimat lang aparakan amangan mo saan? Nasingpet dagiti anak ko. Isu apat tiyak ang maawatan dati relasyon ta. Oh, umay ka, Rowena. Dahito iti balay mi. Ala, James, ag nervyos ak matan. Awan rumbay nga pagdanakam. Mabitla nga, ayam magdananang. Basta madagit anak ko. Nanang! Eunice! JR! Anda kami! Umay kayo! Nay, at dapat kakuyog mo ang nagawid, anak ko.
Isu ka din dayta ni Rowena. Wala nang, iso. Agpada kami asaan na makakita. Tila nagdumaan mi, kat adda pa'y basit makita na. Sana kas kanyak, namimpinsanan anay dip ti panagkita. Kasta ka ti anak ko. Naragsakak ang makaamukan ka balasan ko. Kasta akmat, nana. Mala, mabit lang mangisagana ak iti pagsasangwan tayo. Na yun isa po, kada kamot gaya mong dita. Kit kita umutlatan ni Rowena. Lola, dayta ka din na babae tinang isukatan ni tatang ka ni nanang. Masigurado na ka di? Adi ng tulukwan ni tatang? Apay mo't na kasta ti bagbagam, apo. Kontra ka kaday iti relasyon dakin ni tatang mo. Apay, Yunis, apo. Kit kita umutlatan ni Antim Arwena. Umay kan, umasidag kan kwa na. Apay, Lola. Dayta ka din tinang isukatan ni tatang ka ni nanang? Apay, masigurado na nga ta. Adinan to pasakitan ni tatang. Pangasim ko anak ko. Bayam apanagnikak nga awan madi apinsar ni Antim Arwena kanyak. Pasensya kayon. Agawid aklaangan. Jak kayat asyak ti makagapo. Iti diyo pagkikinaawatan. Saan ka pumanaw, auntie? Bisita da ka. Iso asangailyan da kamet. Nalabit. Naklaat lang ti kapsat ko. Iso akas day ti kunana. Baybayan nyo pa lang. Nga masigurado. Saan a kontra ti kapsat ko iti relasyon nyo kinitatang. Auntie Rowena. Sapay ko mga rod kasta. Jak kayat asyak ti makagapo. Ti diyo pagkikinaawatan. Di kagdanag, Rowena. Lalabit, naklaat lang ti anak ko. Iso akas dyan ti impakita na. James, nakaluto akon. Ingkaayabanon dagiti anak mo, tamangal daw tayon. Si kanti mapan mangayam ka na kwada. Tapno maya sidig mo ti bagim ka na giti anak ko. Mabainak mo't nga rod. Sikan ti mapan mangayap ka na kwada. Taang mga nudida umay no siyak ti mapan. Akalakit tinaya. Mala, umay ka. Dua ta mapan mangayam ka na kwada. Wow! Paborito tinaluto ang masida Talaga, Eunice? Sige nga rod. Agtugaw kan. Tarama naman ti lutok. Sapay la kumata magustuhan nyo. Talaga? Da kayo tinang luto iti daytoy, auntie? Uwen, Eunice, anak ko. Iso amangan kan. Kataramanam ti luto ni Antem no na imas. Sakman langan ti agtugaw. Kan mangraman iti luto ni auntie. Saan samot ang mabisinyading ko? Sika talaga, Manong JR. Ala, agtugaw kayo nga rudan. Sapay la kumata magustuhan nyo ti lutok simple. Talagamot pari James. Nagdenden na kayo gaya man kani Rowena. Isumot lagay ma-blooming ka. Nagasatak na rod, pare. Gaputa, inayat nak ni Rowena itinapudno. Ikasar kong tumot laeng. Ngam agurnong kami pa, tapno at nanawadwad na mausar. Katwen tinapateg. Katag kinkinawatan, kan agpimpin natig kayo. Awan gayam, kasanon ni Melody. Amo na ka din ti may papan kini Rowena. Saan na masapol maamuan na, pare? Sarabali. Naragsak mo tan iti sidong ni Bernard. Di mo't nadakamat mo idi kanyak, asan na nasaya ti relasyon da. Gaputadangdangran na ni Melody. Wen, hanggang saan na mabaliwan ti sitwasyon, pare? Addan sa bali nga ay ayatek. Sa bagay, hanggang nasaysayat mo't laeng.
Magsarita kayo kini Melody. O sige pare, kasaritak to inton sumarong karmanan ni Gibalay. Nasaya at tanadanon ka dito'y balayo, James. Wala ta, day of kumatita. Naimbag man ta nakalagip ka ngay may dito balay ni Mia. Bakit, kumusta ka matay? Kastoy, mayatlat tamat. Sika ngay, kumusta? Nadamag kumat nga addan baro ang love life mo. Asino ngay? Mabalin nga iyam among tumat kanyak tapno makita mo. Awan parikot iti dayta. Talaga ayam amok kadat na yun ni Rowena. Kapot agas sawa kami ton. Anya, kaya't mo asawan. Wen, ni Mia. Kasta ti planok. Ngam sakbay na. Agurnong kami pa'y angaw mo na. Kasta gayam. Sayang, sapay adda baga ni Melody kanyak. Anya timbaga na. Pangasim man ti bagam kanyak. Naklaatak iti datang bagam anemya. Diyak ni namnama. Akayat pa ni Melody ti makisindoblian kanyak. Wen gaputaadan ni Rowena. Ngumnoawan ko ma, nalabit akayat mo matlang nga sublian ni Melody. Laglagi pam nga isutiin na dagiti anak mo, James. Saan na may subliti na palabas? Gaputaadon dagiti na paspasamak. Sapay ko mata maawatan nak na miya. Kaya't kula ang mabukal matlaang ti pamilyayo, no mabalin. Naimbag na oras mo, kabsat. Sika ni Rowena, saan ka di? Owan, kabsat. Apay ka di? Ada ka di ka sa pulam kanyak? Sino ka di? Siyak ni Melody. Siyak ti asawa ni James. Asawa ni James? Rowena. Uray dinak inkasar ni James. Siyak latta ti ina dagiti anak na. Iso ada kami ti rumbeng nga agtipon. Iso apang nga asim. Adaywam ti asawak. Di mo ko mapanunutan na itimbagakin ka ni Melody, Rowena. Ay ayatan ka. Iso adinak at adaywan. Ngam, husto ti kunana. Iso ti inadagiti anak yo. Iso ada kayo kano ti rumbang agtipon. Jakon ay ayatan ni Melody. Sika itan ti linaon ti pusok. Sika tinang tadlawag kanyak. Hindi panawon ti bagyo iti biyag ko. James, jak kayat nga ada masaktan ka po kanyak. Iso anasaysaya at laangan nga aglinipat pa. Subliam ni Melody. Gaputa iso ti ina dagiti anak mo. Anya? Saan? Tsak maramid na ita. Gaputa si Kanti ay ayatek. Anya ka di ti parikot pare. Apay ngagbarbartag ka manen. Aduuna yung tinainom mo. Tagurak ni Melody pare. Kalpasan ti panang panaw na hindi ka na kami, kanagiti anak ko. Nga oray nagpapakasyak. Saan na nang ikaskaso? Ita, kayat na tiyag supli. Anya? Tay talagayam. Katawan mo't maramidan na. No di mon kayat pare. Isuasa na rumbang agbartag ka. Awarin pare. Nakiwin na suwasan kanyak ni Rowena. Dapat kinasarita ni Melody. Nasakit. Ay ayatek ni Rowena. Kaya't ko nga ikasar. Kam kasanupay ang mapasamak na ita. Di mo kumakunaan ang makibibya nga kada kayo kini James. Rowena, Anya ka diti kayat mo nga ipagkan. namuak ngamin ang nakiwin na swas ka kenkwana. Pudno day tam. Gaputa hustumot ni Melody. Isuda ka ni James ti rumbang agtipon. Gaputa adda dagiti anak da. Nga madundag iti napaspasamak, Rowena. Narigatan ang mapasamak da iti bagbagam. Kan may isa, sika itante ay ayatan ni James. Sigurado lakid di nga agliday manen, no talaga makiwin na suwaskan kenkwana. Malipatan naktumot laang ni James. Jak lang amin kayat. Asyak tagbalin at tubang. Iti pan nakabukol manan ti pamilyado.
Kunantan nga dapuntom dita, hanggang napukawan ti panagayat ni James kini Melody. Gapumet laeng iti pananggulib idi ni Melody ken kuana. Alan, Di mo kumamot pa sakitan ti gayem ko. Ita ka di pa ita nakalipatan. Nalipatan nanti saem nga impay ni Melody ken kuana. Ken naawat nanti amin. At amok agapuken ka. Isu adaras nakalipat ti gayem ko. Diyakam mo, Alan. Ngam, aklonak. Ay ayatak itinapudno ni James. Ngam romba nga amirisak anaimbag. Noan niya ti maiparbang nga aramidak. Anya ka din day tingar aramidang Melody. Apay anapan mo kinasarita ni Rowena. Kat imbagam amakiwin na swas kini James. Kaya't ko lang amabukal man ng ti pamilyami niya. Apay, dakas ka di. Kat, apay, pinanawam ka din ni Bernard. Apay akayat mo ti makisinubyan kini James. Saan pa'y? Ngam aramidak to dayta, inton sinaanan ni James dayjay babae. Adayumat lang anapin pintasak ngam dayjay ababae. Friend, daytoy lang ang ti maibaga. Sinayang mo ti panawon para kada kayo kini James. Bumawi ka langan kadagiti anak mo. Sulnitam tinagkurangam kadakwada, itatanapig sa kapay. Pang-asim ko, mamot, anak ko. Labanam no anya ti madi amarikreknam. Naglabasa mo unti kasta. Nabailambot ide saan ka day. Husto kayo, nanang. Nabalak hindi ang gundaway. Gaputan ni Rowena anangan anding ay kanyak, malaksid ka na kayo. Ngam awanan, ang kiwin nasuwasan kanyak gapo ka ni Melody. Apay, anya ti inaramid ni Melody. Kinasarita na ni Rowena. Imbaga na anda kami kano ti rumbeng agtipon. Gaputan da iti anak mi. Anyan ni Melody. Kasla nalipatan na mutang ti inaramid na kan kaide. Ti pananggulib na kan ka. Napakawan ko kuman gapoy ti kinagulib na. Ngam gapoy ti dayto nga naramid na ita. Nagsubli ti gurak ken kuana nanang. Anak ko. Patya kasaanan nga agsubli ni Rowena. Iso nga awan ba't nga rudan serbiti biyag kanya. Imay kami, tada na patag nga ibagami, auntie. Anya dayta. Kasarita dak kadimat. Akas iti inayo. Di kay madanagan. Nakiwin naswasa kun ka ni James. Nga oray nasakit mat para kanyak. Husto mat ngamin ti ko nati inayo. Iso dati rumbang nga agtipon. Auntie Rowena, pudno nga iso ti inami. Katkas anak. Kaya't mi kumamat ang mabukal ti pamilyami. Ngam ammo mi asanan ang mapasamak data. Husto ti kabsat ko. Adon dagitin na paspasamak. Kan may isa, ammo mi asikaitan ti ay ayatan ni tatang. Anya, Imay kami kini Eunice. Nga oray makumikom kami ti trabaho mi. Gapot madanagan kami iti mapaspasamak kini tatang. anya ti mapaspasama kita kenkwana. Tinasayat, sumurot kayo langan kada kami ije balay, auntie. Agsarita kayo anaimbag ka ni tatang. Ngam nakiwin naswasa kon kenkwana. Awanin turumbang apagsaritahaan mi pay. Ngam amok. Ay ayatan niyo pa'y lang ni tatang. Isung umay kayon. Tapno makapagsarita kayo anaimbag ka ni tatang. James, ada akon. Agsubli akon diti balay. Sulnitak amin ang nagkurangak kada kayo kadagiti anak ta. Di nakako pa. Dumngag kay ti ibaga. Sige, dumngagak iti anyaman na kayat mo nga ibaga. Sa anak a ginargari ni Rowena. Nagrusing ti pudno nga ayat di ti posok. Katisigod na pudno a panagayat ko ken ka. Napukawan. Saan kan nga ay ayaten, Melody? Agawid kayon kadagiti anak mo itayan ti amada. Anya? Saan?